Other videos manan kakabsat kindigayam o kitain nyo ni Pastor Nerio. Oh, madama man itigapas nan. So agap kapaso na dahito ipagay da kakabsat kindigayam ka saan nga maka strike iti reaper dito may awan pag naan na narigat na makapag na iti reaper dito namin diraas yan awan iti talaga nga except nga pag naan iti reaper dito daktil gamin nga kanal da ito yo. So nga dapat na dito may kan iti talaga nga konkreto nga semento nga pag naan iti reaper namin nadaksyon iti reaper kakabsat. So hanga basta-basta nga magnakalagi tay ang kakastoy baka adalom pa dito yang makasangaat tangamin dito nga kanal ket pagpagnaan iti danom itiniyada dito kakabsat nga mangpadanon kada dito nga nalalawang taltalunan dito Ilocos. So nga sacrifice ni Pastor Nerio iti agkapaton kita nyo pa naggapas na kakabsat. So ibagbagat kanya na nga umayak ito aggapas kung muna kamuno nakala lilit ko bueno kumpay ko tapno kasta may kumutulungan nga aggapas para makalak sangat sa ako dati brother sangat sa ako surok pay dayta pastor wen surokan na dayta at nga kagayad iti dawa na talaga nga surukan na nga talaga iti gayam di area na kat 100 tama kalakad do sa ako napintas mo na pa gayon ay wen napintas mo talaga ni gayon 100 square meter uwa sa do sa ako at saka kwa dayto ati dawat ipagay mo pastor ket na kwa ati sindog napalayapay ko namin takastakot ni Isabela napalayapay ko namin at ay dadaktil ti bukol na nagayad iti dawa na kung ko namin kitain nyo 64 years old ni Pastor ngayon day 73 ko lang ay 73 ay akala ko naman ibababa mo tin Pastor kasi datang-taang mga 74 ka nakaya iti kastan ka gayan may nakaya nagtugtugaw latan nakaya nasakit-sakit dan kanyam ka basic pailangin ka kita nyo ni Pastor hindi panguto atak pela ay dahil tama nga talaga iti kang runana what exercise lang iti agas terioma nga kunada. So God bless us all kada kaya namin umayat ko dito sa padasok pa iti gumapas ni Pastor Barbaring no adalilit na ni Pastor yan ada ay alakman alakman tapadasok man